Ilallah, 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 ilallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi bertaturin tujuh drang, lendro agam temayang pet urbina. Anak Nabi bertaturin tujuh drang, lendro urbina. Temayang agam yang penqasim doa Abdullah le Ibrahim ada Nabi ba Maria. Temayang agam yang penqasim doa Abdullah le Ibrahim ada Nabi ba Maria. Temayang inang yang pun Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah silumung dua. Temayang inang yang pun Fatimah, Zainab Ruqayyah, Zainab Ruqayyah silumung dua. Di Ummi Kalsum ada yang turut, Zainab masajud meninggal dunia. Di Ummi Kalsum ada yang turut, Zainab masajud meninggal dunia. Ali berkahwin dengan Fatimah, masa di Mekah dalam nebungkah. Utsman berkahwin dengan Ruqayyah, pici di Mekah tanah mulia. Ilallah, 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 ilallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hana trip tema wafud Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Hana trip tema wafud Ruqayyah. Nabi pernikah kali kedua. Dia pulang balik dengan Ummi Kalsum, hana paduntun wafud lam tema. Dia pulang balik dengan Ummi Kalsum, hana paduntun wafud lam tema. Tinggai Fatimah la inhanalik. Anu bahati Sayyidil Anbiya. Tinggai Fatimah
لواف النبي لنبي نمبر سمبو ثم لدودو فاطمة زورا لواف النبي لنبي نمبر سمبو ثم لدودو فاطمة زورا علمك وين dengan Fatimah masa di Mekah galau nebungka Utsman berkahwin dengan Ruqayyah picit di Mekah tanah mulia Ali berkahwin dengan Fatimah masa di Mekah galau nebungka Utsman berkahwin dengan Ruqayyah picit di Mekah tanah mulia. Ilallah 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 Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhaiminu ya salam Sallimna wal muslimin Bin Nabi khairil anam Wa bi ummil mu'minin Ya Muhaiminu ya سلام سلمنا والفلسطين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين كلها وفي الكلام قل لها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين يا مهيمن يا سلام سلمنا والفلسطين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والفلسطين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين أمنت به الحمام والوحوش الموحشين
جيرة البيت الأمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والفلسطين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والفلسطين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين الله 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 الله